babu 138 riyadu salihin tahrimu ko harmugol noon ibtida ina fuɗɗagol me en enen julɓe ɓen fuɗɗanagol alkafira kefere bisalami hiwragol wa kayfiyati raddi alayhim en mbaadi no ɓe ruttorte salminal ngon si kamɓe ɓe aɗi ken hiwrade wastihbabi salami e yiɗegol salmingol ala ahli majlisin e dow yimɓe jonde fihim tawa hino hakkude maɓɓe toon muslimuna julɓe wa kuffaru ne heferaɓe arawiyaɓe fof assalamu aleykum kono an haraɗa fiɓi ko julɓe ɓen fandira an abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallah ndenilaɗon sallah sallam qala wi la tabda'u lyahuda wala nasara wotan aɗo fuɗɗanade alyahuda wa nasara bisalami salminago fa ida laqitum ahadahum épice on fotti goɗɗo e maɓɓe fi tariqin ka lawol foti ko seppugol foti koye oto fadutarruhu ko ɓiƴumo ila adyaqi ka ɓuuri kanude ɗon e lawol ka ɓuuri faɗude ɗon e lawol ɓiƴiyomo ɗon ko ɗum hani hakkunde julɗo e kefere rawahu muslim wa an anas radiallahu anhu qala qala rasulullah sallam ida sallama aleykum si hiwriki on ahlul kitabe yimɓe defte ɓe faqulu jaabeɓe na yon wiɓe aleykum salam ko yon wi wa aleykum muttafaqun alayhi wa an usamata radiallahu anhu anna nabiya wonde annabajo allah sallah sallam marra o feƴƴirno ala majlisin e dow jonde fihi no e mari akhlatun faljuɓe moƴƴa jillodirɓe akhlatun jillodirɓe min almuslimin almushrikin julɓe e heferɓe abadatil awtani wal yahud rewoɓe sanamu e alyahudaɓe kono le kanko ne laaɗo fa sallama alayhim hewriɓe annabajo allah sallah sallam saabu ko julɓe wonɓe nder ton ɓe muttafaqun alayhi wallahu ala wa alam.